dic Alba Oliva i llegiré un fragment de Si això és un home, de Primo Levi. Heus aquí, doncs, davant dels nostres ulls, sota els nostres peus, un dels famosos convois ferroviaris alemanys, aquells que no tornen, dels quals, estremint-nos-ho i sense acabar-nos-ho de creure, n'havíem sentit a parlar tot sovint. Exactament així, punt per punt, vagons de mercaderies, tancats per fora, i, a dintre, homes, dones, nens, comprimits sense pietat, com una mercaderia ordinària, en un viatge cap al no-res, cap avall, cap al fons, aquesta vegada dins, i som nosaltres. Em dic Nerea i llegiré un fragment de Primo Levi, Si eso es un home. Si esto es un hombre, los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos. Considerad si es un hombre, quien trabaja en el fuego, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer, quien no tiene cabellos ni nombres, ni fuerzas para recordarlo. Vacía la mirada y frío el regazo, como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros. Repetidlas a vuestros hijos, a que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite. Vuestros descendientes os vuelven al rostro. Hola, em dic Ana Ucés y llegiré un fragment de Maus. A finales de 1941, los alemanes se les ocurrió algo nuevo. Wolf llegó corriendo de la Alemania. Los 12 de la familia teníamos que vivir en 2 habitaciones y media, y pequeñas. Muchos disponían de menos espacio aún, pero mi suegro y Wolf tenían cierta influencia. Pero aquello no era un gueto de verdad. Todavía podías ir a otras zonas de la ciudad, siempre que regresarías antes de medianoche. Hola, em dic Ferran i llegiré un fragment del violí d'Auschwitz de Maria Àngels Anglada. Un nou capo, que era més banal, li allargà de sota mà el pot de pomada que, en tenia l'esperança, li curaria les mans. Havia estalviat d'una a una per aconseguir oferir-li un petit suborn, les cigarretes que li donaven Freund, arreplegades amb relativa abundor dels xòfers del taller. Tot just feia un parell de setmanes de l'última visita del comandant i de Rasha, i en aquell dia que moria tan a poc, hi havia hagut una revisió general dels presos, potser a conseqüència de les ordres transmeses, seguint instruccions de més amunt pel metge d'ulls freds. Els Führers, que manaven en diversos graus pel camp, els porcs, com sempre els anomenava en Freund, l'havien batejada amb el nom de neteja de primavera, potser perquè l'hivern ja els havia estalviat una part de la feina.